Ka KSU Cleariat Circle ringkat buat ka Farmers Association ka ilaka nong clear haga khandai trik unok pra arja arpusan kila yok ban pen pau ka jing persya da ka babuk dor khas ha uba Thambor Shiwat u Chief Executive Member Joga Giant Hills Autonomous District Council JHADC halor ka public hearing ka ban long haga khat khandai trik mentau banai nok pra arja arpusan halor ka jing thmu ban shna cement plan da ka Shri Cement Limited hasnong daistong Haga jia kendu laong bau ba Thambor Shiwat ulapan pau ka jing sko lengo kumno bau bar jala uyo ban thiet jaka hapo upu rusam ka JHADC hakaba ka council kam dan jing TPA yakane bat kani ka pen pau hi ba ya ka district council menta ka sarkar kam khen snapshu Nakaliang kaseng bat ki kenhun ki nongrap ki lapan pau ya ka jing beniau balarawan kate ka cement plan ki umbam umdi kin sarngat no bat ki penthor ba kin sajat no Nakaliang u Chief Executive Member ula kular ban tokit yakani batlada ka poi syakamiet juga council an pensange yakani ka jing thmu kaseng hakani ka sngi kala yo ru banya kendu bat u Deputy Commissioner juga district hakabala penpau ru ka jing persya halor ka nongrim baram ya chakmat ya ka public hearing bat nakaliang u Deputy Commissioner ula jubab ba ya ki jing persya jongki unsara syakami Meghalaya State Pollution Control Board bat kumju ka State Environment Impact Assessment Authority ban syim ya ka rai ka bakhat du mentah sini ngilawan man ujor periksa ya ke Sri Cement dah baik kendu ya UCM jong ke JHDC pan pesngau halor ke jing jailat jongki khamtam ya uwe ubriu uba di ya ke jaka jong ke khamtam jong ke elka nokli sawe ubar jala ubriu Bharat Sharma ke jing kendu jongi baru UCM mentah sini Nah, liang siam lu ulah kendit, haba keseng kalau pesing aku mau uru menurut ditip kalau kena kejeng tit jaka jong barjela. Nama usiam lah pesing aku ini bau barjela umla bantit jaka hapo tan irjantia, kena hapo kejantia seberapa away, kamtam baga jaka haba hapo kesik sidil. Te hadin kejeng kedu jongi baru siam, ila pesing aku yang kejeng persya kalau jongan yang company kemudian pan set up, hang te ya elkanong klik harus nong daistong. Nama kajing percak jongi kadebe elor nongrim ba rin ba ki nongrip ki ba wan ban ujor chagasing wan ban pan yerap kum gasing kum ga ki sukle circle ngila ai ga ti gediang ti mon ban percak alor kajing temu jong kane company ban wan hante ka elaka nongkli kamtam ha chong raistong ban agane por ngidon rungkat bat I nongrip akising nongrip haga chithi ka bingi la ai chau CM menne ni soilang rengkat ka sing nongrip ang tina ka ilka nokle pat ngila bu ya ka jing jor persya ya ka ne ka cement plan padi dawan CM menne ka jing kedu jangi bamdei ban island ya ka ne ka company namar da wan ka ne company ki bri budan ha tu ka than khamtam ki bri budan ha ilka nokle kin up ya ka jing ma khamtam kin duno ya ka jakarep ki jakarep karyang kamtam ki baju im da garip karyam kindu no ya gilangka hagi benta ba per tengne por ngi don kat badi sekretari jong kaseng ngi grip ma iru wan lang bat ngi kat badi pra dekot jongki da gawe kesul ngi don kat ngi ngi skem ba sekretari jong kaseng nong grip bedon nang te ha ilkan kle ikam tip ba chapang kene ga jaka ka ba kene ga simen ka tumu ban set up ang te ha ilkan kle hani por mana amu sekretari yang norep po ilka nongkle mana amno chong yang da stong pada amad yoi wa ta notice wada pemi ba Meghalaya State Pollution Board wa khat khande tarik pemana ya public hearing we set up ya na plan Shri Limited ta amna liang yang sekretari norep da bon ni norep wa pensinya ini benta ya na company bahan dari jawan na company dekta kamtam yiheli motor wa am sodong yang na tho wada kare wichna wada man le wada jan le cha I wa nado I wa nare ado I wa liteng ni wa man ni am I wa penbiang chiheli motor yang ni di bentar yang I da I am nong rap nakong hi jingkwa yang I to clean environment man la jingkwa yang I ni bentar I kendo wasbo yo I ate jingrap man no say so ta hajingwan penbet yang ni company ang ni bentar yang development hendrai
ada majing man chnong thoyong i le 95% to inorep ki am kami ya clean environment jadi man na ta environment wa yo irep yo iman wa seso andre jing man jing penbet yang ini company ni benta development mano wa aram kam di benta yang inorep wa RJ ki apa yang ate company RM ite start itip nang dunai purai peti nang bon le inorep hana chnang am kantam ha chnang destang te am kami ya penduk pendam ya ne company kenang wa inorep yo im amajo imi di benta rep ipsa ya yunga semi diwa dirap diri yang diri jingri bat ante terter Hakawai pot kaliang ka Jaintia National Council haka jinge lang bala penlong haka pratrik unok pra arja arpsan kala syem ya karai ban penlong ka jinge ki paj ba persya ya ka jing temu ban tei ya ka tei ka simen plan ya kari karai ka JNC kala syem hadin bakala yoi ya ka jing sngap jar ka sarkar haka biya dei bagi jing ujor ki babun halor ka jing keno bala pen kelabian ya ki jaka jong ki riulum bat pen kenru ya ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act khat khandai spa nyopuwei Presiden ke JNC ubah sambor mi lingdo ulaong. Kumbaladap lupa ban maham. Balada yo kinu ki jubab na ka sarkar hadin bagil IT ki jing ujor kin sepenlong sendan da ka jing yakhi. Negasngi na kaliang yang ka Jaintia National Council da yo chong ya ka Central Executive Committee yang ka say. Wa ya perkat khamtam jing ito wa ka jing pengkhan yang ka Shri Cement Limited ya ka Lembah Bharat Sharma ya ka Meghalaya Land Transfer Act kamba pengkumo waden waka nakaliang yang ka Meghalaya State Control Pollution Board da de pembenaga ya ka notification wada man ka public hearing nakaliang ka seng de chemga waka jingi daya the ka khandau ne benta ka tai ka cement company man ga ka wa beain ne ba da pangkhanya ka Meghalaya Land Transfer Act ta jingi to waka ni ka seng de bo jing tho ga chao Deputy Commissioner yang ka East Jaintia Hill District haka Arbu Pratrik ubanai wakatvi Arhajar Arpusan ta hadin netela ka sen de bojing tho gale chaka Commissioner and Secretary Revenue and Disaster Management Department haka Soterik banai wakat ar hejing ito wakani ka jing tho wakasen de bo wa cha ODC nakaliang ODC de pa ko wi ka chithi chei kata ka chithi ta open tip yi kam ka sen wa nakaliang Deputy Commissioner yang ka East Jaintia Hill District dari pa o yang ka complain yang ka sen cha member secretary yang ka Meghalaya State Pollution Control Board we cha o member secretary yang ka State Environmental Impact Assessment Authority kawasnya si ukhanai phi wadon ne ka sngi nakaliang ka sen wang puyo ka kanu ka jubab nakaliang ka sarkar jing ito wagani ka jing pengkhan yang kini ki R party ya kini ka Meghalaya Land Transfer Act nakaliang yang ikasen ya ka CEC ka wachong inne da ka wi ka rai de chimi ya ka rai wo pamanna da ka ta ka jing yakhi lene kam ka ta ka jing yakhi ka wo pamani da ka jing rai ki plakat ki lemayong hakmat ka office yang DC hakani ka chipauterik yang uniu punai haka por ka sedang ina do chipau chiten chane ta kerpadi yaki khamtam yaki dekhot ang kasen wos na bha phu yemi renti chakani ka jingi khi kawar I kam kasen kwa I e bor emensen yaki prado ki prasnam ki yong I ki wa em ha po ka eleka nong khle khamtam I kasen de debla inspect ye ka tu ka thau pada peman ya ka public hearing chemi wa sudong yang ka tu ka thau em ki hali ta kerpadi yaki tu ki tre hali yaki tu ki tre thau ki oda chakta naga jing thumu yang kini ki bru wo sen ya ka company wom hau ten wom hau irpi ka sen UM go ha ti tidiang ti timun ko yang pi wom hau ten pi ha kam kani ka hok ka por wa kan ni moi de ten ni hen umi chakmat wo dawai ya ka hok ka yang pi ta joi por la khut very pi ki nong chong chunong yang ka ilka nong khle ki wom em sняв ya hap ya kani ka jing thumu yang kani ka company bat kam jo le ki wa percha ya kani ka jing le be an ka yang new survive ha suklan wa uniu Bharat Sharma wa daya kani ka thau klem do yo bor na wa ha chnong na daloi na ka district council ba kam jo le na ka sarkar jilla lang ba ka Meghalaya Land Transfer a khud very pi wa wan chakani ka jingi khi yang ka sen ne benta wa pensenge mar do re kani ka jing thumu yang ka sarkar wa paman yang ka sarkar lang ba ka pollution board wa paman ya kani ka public hearing ta kani ta ka warta kana kaliang ka yang I ya phi kinong chong chnong yang ka East Jaintia hi bro ka wi wa sange na ka ta ka jing ben ka jing kana
kajing ya maya jaj brudu aki social media dan hi hendrele i sekiat sau kiai de benta ka riwa ka jaj bru ton yemi i hamadan o penyoy cha ka sarkar o penyoy cha kita ki bru ki uta sabu penyoy ba i umye de pediang ya kani kajing le yang kini ki bru ki wona bar ba yu rot ya ki an ki kanun yang ka jela ka yang i ta kani to ka message chepi ki nang chong chnang yang ka ilka nang khle kham tam me cha ka district hi wora ko vi bosnya bhaw kar chan ya ka sen khnang wa kanu ka jing thmu ka jing ang no yang ka sen yo man ga ka wa job ne benta ka jing mento yang ka riwa ka jaj bru ka yang i Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya